Nggih, semeton sami makin titian jagi ngaturan gegitayan inggian ring sekaralip puniki wonten tembang durme ring daging unteng nyane punike ring sejeroning gegitayan ngingin antuk COVID-19 puniki. Nggih, urus biasaya. Puniki Ibu Ayu Sukerti pinake pangwacen, titiang Ida Widnyana pinake pangatos. Suksemo jaga kekawiten. Ada satwa mademang durma karona Nggih, atur ningayang ditiang sani mangkin. Wenten puniki pahan caride ingyan daging suksemanyane meninin puniki tembang corona COVID-19. Ampura ratu sami Ring sedurung ditiang lantur puniki ngwentenang ngaturang gegitayan puniki sedurung nyanen titiang enten jelali ngaturang gengrene sinampura majeng ring ratu idedane pinake pamiarsa. titiang mata Nenten yo enten sios puniki ditiang sarang kalih wantah ngindayangin mate tegar ring daging reritayan saking ide pedande lepas ide pedande gede ketut abah nop pangmana majalaran antuk punika ditiang laris nutup pangmanah merasidayang laris sekali makin para side tangkil majang ring ratu idedani pamiarsa sami sianya makan tulan gede dumadak desane sampun perside laris kadur sekali makin perside magan tulan nyang kedek mawasane kedek pakenyung saninya saya angge masa tua nyatua jaret Tala rasa punika dumugi para side laris ngeninin ring ngicen pamidarte ring alit
alit sareng sinamian. Cucu kumpi sadaya daka Eri kanjakan pun ke huyati para sidera res rauh pina kecucur res rauh yang kumpi tangkil sade pun ke mabu sane urah ureh muyakan pisan ada ingyan pare dap anak alit punika sane makin atur ningayang jedan wonten sikian sane ngajakin megending ada kadek sios punika daler wonten sane kedek sahe ngakak kadi-kadi yang ipune jingkrat moyakan sade pada pejibrak jingkrak lur mau yakan ama kejang ya kawentenan anak alit punika daler ring sejroning angge sareranipun peh muangil pisan sahe moglong pisan dakang edengan biar kulanakan tos sada anak alit punika ngedengan bobi kulan sane dahat melentik pisan tua hama panca dayan nyane setata pare dap anak alit punika sedina-dina wantah mau pancu yang menang meningkring saheyening pun wonten ya disilih sinunggil sane para sida unggul menang janten pare dap nyane pejibah mingkrik rarisipun yening ayo kalah
wonten pepradehipun kaon megang madang kesan paredadapipun raris memegang saha mata kesan muane acara bawanipune yakti mawesan ajrem tur jengis masa banggalan awak nyane berit ngide masa benggala sakewanten beragi pun ipune ya ditangkadi-kadi beragi deh ada negara satap nangu Asia sani mangkin walin didiang puniki ring sejeroning unteng nyane puniki wendar laris panegara ingyan wilangan nyane sadak nanggu wasil pada katiben negeri maka sami panegara sani aturan titiang sani wau ade katibenan kabencana antuk kering tapi rasa karena nenten yo enten sios gering sasa punika ingyan gering virus corona COVID-19 sanin nanggenin sejebab jagat ring kewentenane sekadi mangke gerobok kabinawa gering punika wayakti mawasan gerubuk raris kewentenan jagate puniki sahedahating kabinawa pisan leyo amanga mawasan keraris kewentenan para janane jatmane sane ngemasin pada sakit ngangso
cejiren gelem punika mawasan ngangsur taler Presiden kantos ngungsi kewontenan rumah sakit. Inggih, tadi punika Presiden Titiang ngaturan bebitayan ring daging sukseman virus corona puniki pinaku kirang langkung Titiang menten jelali ngaturan gengrene sinampura sinep Titiang antuk para santi. Om Santi, 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 Om.